اسرار سشتن د عشق معنوي د مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری د اسرار سشتن د عشق معنوي د مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری د علم عرفان هم د پوهی خاوند د علم عرفان هم د پوهی خاوند د دې عصر پابند د اخلاق نبوي د مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری د اسرار سشتن د عشق معنوي د مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری ستر مرکز د علوم محمد جامعه ستر مرکز د علوم محمد جامعه ضیاء المدارس مدرسة فاروقی د مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری د اسرار سشتن د عشق معنوي د مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری د فیض او حالات جذبات امام د فیض او حالات جذبات امام طریقات شریعات ریودان نورانی د مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری د اسرار سشتن د عشق معنوي د مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری پرژوندی د داعی لمبهیر تل مدام پرژوندی د داعی لمبهیر تل مدام د اسلاف نائب د تحفه الهی د مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری د اسرار سشتن د عشق معنوي د مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری د سید حمد غدهیل استاذ د سید حمد غدهیل استاذ کرم بیان بیتل په حواس لزړی د مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری مرشد شیخ صاحب خلیفہ عبد الباری دا اسرار سشتن دا عشق معنوي
دی مرشید شیخ صاحب خلیفہ عبدالباری، مرشید شیخ صاحب خلیفہ عبدالباری.